prvi dio je ispunjen, drugi dio slijedi sad fešta, treći dio je odmor, a onda se trebamo dobro spremiti i u Pekingu ako ikako moguće ponoviti ono što smo napravili u Ateni. Plasirali smo se u Peking, ja mislim da je dovoljan komentar. Super je bilo, u drugom poluvremenu obrana vrhunska i s tim smo i slomili na kraju, imali su 7-8 pasivnih napada. Kod nas je dobro što se svemu veselimo, znači sitne stvari nas vesele, znači hoćeš igramo prijateljsko, hoćeš ovo što je danas bilo pred ovom divnom publikom, znači koja nas je nosila 60 minuta. Kad te dođu u ovakvom broju, kad te bodre, mislim da to je ipak jedna odgovornost, jedno breme. Ali mislim da smo se mi znali dobro nositi s tim, znali smo da će biti teško, kraj sezone, dosta je ozljeda, dosta je problema, umorni smo, Rusi ko Rusi nezgodni, ali mislim da smo uz pomoć ove publike dali za njih atom snage i plasirali se u Peking. Baš mi je drago da smo u Zadru to ostvarili. I šta hoćeš više, veću sreću od toga. Ljudi sretni, mi sretni, sve smo napravili. Toliko malo treba ljudima da se podari malo sreće i zadovoljstva. Legenda se nastavlja. Prava, teška utakmica s Rusijom donijela je nove olimpijske igre. San svakog rukometaša ovdje bio je Peking kao jedna nova, velika kruna ove generacije. Što žele ondje, to je jasno. Tamo želimo sve. A to je sve. Pa vjerujem da ova ekipa sigurno će da sve od sebe i da će najmanje osvojiti zlato. Nagradno pitanje je tko ima dva olimpijska zlata od svih tu ljudi. Od igrača trenutno? Samo ja. Za sad, neki, vidite sad imamo priliku da, ostali imaju priliku da dođu do drugog zlata. Ima li jedan ruski golman 3 zlata? Ima, Lauro ima 3 zlata i broncu. Jedna od stvari koja krasi ove momke je apsolutni motiv, zasićenja nema. Iskreno vam kaže, uopće mi nije teško. 15 dana ćemo imati odmora, malo zaboraviti rukomet i onda idemo krvavih koljena, pripremiti se dobro jer bit će teško u Pekingu. Alžir danas, nedostatak znanja nadoknađuje udara, često znajući dolazi do prvo opasnih startova, treba biti oprezan, a posebnom protivniku u Zadru nitko baš nije želio trošiti riječ. Biće to utakmica prožeta zadovoljstvom, cilj je ostvaren, olimpijske igre u Pekingu.